Ibu Hawa selalu memang dia suruh minum air rebusan daun mengkudu. Makan juga, tapi Hawa kadang-kadang kalau Hawa sendiri exercise. Sebab bagi Hawa bila exercise, kotor-kotor keluar through peluh, minum air, cukup tidur. Tu as simple lah. Tapi ada hari yang kita ni make up hari-hari, kerja stres tak cukup tidur, break out juga. Pin kena banyak, pin kena banyak. Dan pemilihan material lah. Macam kalau Hawa ada pipi sikit, tudung yang sesuai ialah chiffon. Hawa tak sesuai sangat satin. Kalau yang Hawa sesuai pakai ialah matte satin. So kita kena pandai pilih material dan lipatan supaya cover sikit pipi. Hawa pilih tudung sebagai perniagaan. So Hawa dah mulakan dulu 3 tahun lepas. Cuma waktu tu dengan keadaan waktu tu Hawa sebagai wartawan, sebagai penyampai berita. Waktu tu Hawa belajar secara part time juga. Masa tu agak tak okey. Jadi kita rehat sekejap dari perniagaan. Kita cari the right time, the right team dan kita buat sekarang. Dan the reason Hawa pilih tudung ialah memang bagi Hawa pakai hari-hari. Dan Hawa memang selalu kalau pakai tudung, I pilih the best design, the best quality. And bila orang selalu tanya Hawa tudung apa, so kita share jenama lain kan. And Hawa rasa alangkah indahnya kalau orang tanya Hawa tudung apa, tu tudung Hawa. So that is why Hawa rasa inspired to start Hawa punya jenama tudung sendirilah. Alhamdulillah, Hawa baru saja balik dari Singapura untuk satu Celeb Fest. Dan di situ Masya Allah Hawa first time berniaga di Singapura. Dan Hawa tak sangka mereka yang datang berkunjung dan peminat-peminat dari sana, Masya Allah Hawa rasa terharu. Yalah kita first time kan, Alhamdulillah sambutan dia sangat-sangat menggalakkan. Dan ada yang datang semata-mata nak datang tengok tudung. So Hawa rasa ya Allah, Alhamdulillah syukur sangat, Hawa sangat terharu. Okay, hari ni Hawa pilih pakaian Hawa dari Prima Ballet. Hawa pilih untuk berbaju kurung bunga-bunga hari ni. Sebab selalu pakai plain je. Jadi hari ni kita nak something sweet, something simple but something beautiful. Hawa pilih dari Prima Ballet, colour purple-purple gitulah. Sejak awal career lagi sebagai penyampai berita, pengacaraan dan Alhamdulillah sekarang di radio. Slowly dalam bidang lakonan dan insyaAllah kalau ada rezeki dalam bidang lakonan, I would love to explore. InsyaAllah dan itulah antara haluan Hawa untuk yang seterusnya ni insyaAllah.